Tosta možete sresti na svim važnim događanjima u Beču. Veoma je aktivan u mnogim sferama, a dugi niz godina bavio se humanitarnim radom. Jedna veoma zanimljiva ličnost, uverit ćete se uskoro i sami. Mogdim Ćatić, moj gost, dobrodošli. Bolje vas našao. Dobrodošli. Kako ste, kako se osjećate? Opustite se, kod nas je to najvažnije. Vrlo divno. Odlično. Evo, vi ste, ovako ja sam malo gledala vašu biografiju i želela sam to da podelimo sa gledaocima i veoma interesantna biografija. Počet ćemo od toga da ste, na primjer, inače zlatar po profesiji, ali sticajem okolnosti ipak ste se bavili mnogim drugim stvarima. Volite ljude, volite da pomažete, da ispajate, nekako to vam je jako važno i nekako ste ovih proteklih, da kažemo, 20 godina to dosta dobro radili. Da. Imate svoj Ferajn. Jeste, Ferajn Bosna. Bosna koji... Integracija bosanskih, onda izbjeglica, dakle sad izbjeglica jeste, u sad toga nema. Austriji i mnogima ste pomogli, je li tako? Mi smo bili prvi NGO Dobro. koji je upisan i tako. I tako. Kako sada gledate na to vreme? Ljudi su onda došli u ono vreme ovde, treba im je neko kao vi da im pomognete. Šta ste to sve organizovali? Pa većinom je bilo, dakle, za posao, onda naći stan, onda prevoditi ljudima kao neki mentor, recimo, kvazi. Jeste. Dakle, pomagao sam. I dakle, socijalna pitanja. Gde otići, šta otići, kome zatraži? Gdje su došli, kao sa padobrancom spustili, ne znaju gdje da šetaju, gdje da odu, koga da pitaju, pojma nemaju. Tako da smo ih, ali onda sam to radio sa gradom Bečom, sa prijašnjim gradonačelnikom Helmut Cilkom. Dobro. Ali moj Ferajn nije bio sa gradom Bečom, nego mi smo bili posebno. Ja, što je Ferajn, ali smo sarađivali, saradnju, dobro. I dakle, najviše smo na tim socijalnim problemima radili. Da. I pomogli ljudima. Zato ste bili i dobili priznanja od koga? To je bilo od UNHCR-a, ja mislim 94., 6. i 7. godine. Tu nagradu je dodijelila sadašnja predsjednica parlamenta Ramer. Aha, ona je u to vreme, dobro. Da, ona je bila onda ministrica za familiju, tako za onda. I onda nešto od bosanske ambasade, onda od grada Beča i tako, mislim, zahvalna pisma i to. Ali to uopšte nije važno, nije se radilo da se to dobije, jer onda nije postojalo tih avovac ko što danas ima. Radilo se da se nešto odradi. To je jednostavno bilo u vama. Ma da. Jeste. Sad mi recite, posle 20 godina postojanja vašeg tog Ferajna, mnogi ljudi su ovdje došli, snašli se, ali tako? Naši ljudi se bez problema snađu, ali tako? Bez ikakvih. Nauče jezik, rade, dakle, vrijedni su. Ja mislim da nema ova država s njima skoro nikakvih problema. Bravo. Mnogi su ostali, ali tako? Neki su se vratili, ali većina su ipak ostali. I oni koji su se planirali da se vrate, koji su, recimo, sada već u godinama u penziji, oni ostanu radi djece, radi unučadi i tako to. Tako kuća dole stoje, on se opet ovdje. Dobro, ali uglavnom su svi dobro, što kaže, sva ta neki ružan period je iza njih. Evo, vi ste se nedavno ovde sa poznatim voditeljem Tomasom Gorčakom sreli i vi njemu uručili jednu zahvalnicu, tačno pre 20 godina, ali tako? Jeste. Ste se sreli i sarađivali, on je tada... Dakle, ja sam zamolio glumca Pierre Brisa, on je glumio igrao je u pozorištu Akcent u Beču. Ja sam prišao poslije predstave, zamolio ga jer sam znao da će on gostovat nedjelju dana kasnije u Njemačkoj u emisiji Wetten das. Dobro. I onda sam ga zamolio da on nešto uradi za Bosnu. On je veliki humanitarac. Dobro. I onda smo se sastali u jednom bečkom hotelu na večeri. I on je rekao, dobra ideja, ja ću to da odradim. Izbilja je to uradio. U emisiji Wetten das u Njemačkoj, jeste. I onda za jedno 7-8 dana skupili su od gledalca jedno 2 miliona D-mark. Deutsche Mark, onda je još bila i marka, dakle €1.000.000 i opremili su dakle 8 ovih kamiona i on je isto putovao u centralnu Bosnu sa hranom, lijekom, obućom i tako to. I onda su on to podijelili, onda baš kad je bilo najgore. I to je on, svaka mu čast. Jeste, i vi ste se zato zahvalili Tomasu što je u svojoj emisiji to... Jeste. Ovdje u Beču, poslije ove Romigala.
sreli ste večeri, se jeste. sa njim. Dobro. Želela bih da saznam, evo živite toliki dugi niz godina ovde, volite Austriju, imate austrijsko državljanstvo, tako, ali ta ljubav prema rodnom kraju, prema Bosni, koliko je to jako da ste stvarno pokucali na sva vrata, da ste tražili pomoć, pomagali, spajali ljude, kultura, mislim... To me svi Objasnite. pitaju i familije, to pogotovo Austrijanci na njemačkom jeziku kažu woher nimmst du die Kraft? Ja kažem, ja sam ne znam, možda iz potrebe, sam ne znam. Da, koja je to vezanost, na primjer, sa zemljom porekla? Isto sa svim narodima iz XU, dakle tu se ništa nije izmiješao. Ja sam sa svim ljudima do dan danas, isto od prije 40 godina, do dan danas znamo se, poznajemo se. Ovde u gradu. Dakle, tu se ništa nije izmijenilo. Jeste. I jedan ste od osnivač prvog Ju teatra, pozorišta u Beču. Evo za one koji ne znaju, interkulturalni teatar danas je u stvari bivši Ju teatar koji je sa pokojnim našim glumcem Mišom i vi ste učestvovali, nastao prvi teatar van granica naše zemlje. Jeste. To je bilo 88. do 90. godine. Dobro. I onda se desilo što se nije trebalo da se desi i onda su grad Beč, pošto on to još uvijek financira, onda su izmijenili ime Interkulteata u kojem igraju sve ove folksgrupe, nacije, tako to i to je u redu, to je sasvim u redu. Ali inicijatori ste u to vreme bili tu. I otvorili i 3 godine radili na tom projektu. Bili smo tu u Baušteljci, tu smo spavali, tu smo jeli i bili na sceni. 2 puta je bio gradonačelnik Beča, onda Helmut Zilk. I gledao je predstavu onda na našem jeziku i onda je opet došlo drugi put na njemačkom jeziku. U jedno pozorište sa 120 mjesta, mislim, ali mislim to u Beču otvoriti jedno pozorište, mislim, luda ideja. Ali još uvijek postoji. Jedinstveno, jeste. A vaš najnoviji projekat je, evo sad opet jedna treća stvar, pekara u Srebrenici. Kako ste došli Ništa, ja sam sjedio u stanu, nešto sam bio malo tužan i gledam na internetu, novine čitam, piše jedan Njemac, otvara pekaru u Srebrenicu. I meni je bilo čisto, mislim, ok, drago, ali i krivo. Ja kažem, zašto ne otvara jedan Bosanac pekaru u Srebrenici? Onda sam stupili u kontakt i on je rekao, on radi već 4 godine za Bosnu i tako pomagao je, ja mislim, prije toga. I onda on je krenuo iz Njemačke, a ja iz Beča. Ta se pekara otvorila, zove se Mladost i u kojoj rade sve nacije. I ujutru u 9 sati dijeli se 90 kila hleba besplatno. Besplatno, imaju lista, ljudi, svi dobiju sve nacije i pekara radi 24 sata. Dobro, i ima više pekara u Srebrenici? Nema. To je jedina. Ja nisam vjerovao kad sam čitao. Jedina, u Bosni da nema pekare. Da, i eto mora da dođe neko iz Nemačke. Pa, to je iz Austrije. I da. Vama hvala što ste bili. Znam da pripremate knjigu. Gemeinsam, Together, zajedno, Austrija i Bosna i Hercegovina. Ima tu mnogo stvari koje povezuju ove dve zemlje. Kad bude izašla knjiga, dođite ponovo u studiju. Hvala i vama. Nadam se da će knjiga biti uskoro, jeste. Pomaže neko vama? Slabo. Trebala bi tu isto podrška i financijska, sponzori i tako to, ali radi se na tome. Dobro. Imate neko možda da se zahvalite? Ne, ja sam htio samo da se zahvalim svim institucijama koji su pomogli Bosni i Hercegovini i njihovim građanima i koji su pomagali i koji pomažu. I dalje? I dalje pomažu. Treba i dalje, pa nije baš dobro stanje nigde. Da, nažalost. Nažalost, nije u Bosni i Hercegovini. Hvala što ste bili gost. Hvala i vama. Hvala.